Shosho guys, welcome back to Speaker Nawe. Hayi siphinde sabuya so namhlanje usuku olukhulu uKhisimusi kaMaskandi luze lafika usuku olukhulu ekudala lilindiwe indoda ekudala agcina ukukhipha hayi ize yalunguza yavela ngapha efasteleni. So today siphethe album entsha ephumile kaLimi Sinala. Album ilindiwe impela onyaka ondlula waze waphela engaphumanga but ke wasithembisa iphasika nephasika lafika laze landlula kodwa ke ize yaphuma i-album inengoma nje eziyishumi nesithupha. Album kade ilindiwe nje bede ngishilo so ayinawo ama features amaningi kakhulu. Insizwa nje kade ibambele umsebenzi iyiphekela ifeaturisha into inkosazana lapha nezuthu usamkelisiwe khona nenye balomntwana lo Thando I think uThando la uThando Radebe abantwana nje abawuthula abangamaskandi bafeaturisha engomeni eningi lapha so nje bavelile na kule album so nje ngizodonsa lezi zimbalwa engisazwile ngoba i-album iphume namhlanje ke nami ke ngisalelele kabili kathathu so awukuningi kakhulu ngizokukhuluma but kumele sikhulumile ngoba le-album kudala ilindiwe abantu and kudala yenziwa ama-promo. Enye into engifuna ukumphakamisa ngawo mfokanala laphana ngabona ngoni come to i-promotion yamaskandi I think uhambela idog maskandi hayi uTikTok uyakwazi ukusebenzisa ewenza advantage yakhe laphana. Ingoma yakhe lethi amaBuffalo isi-hit song engaphumi nokuphuma ngoba abantu bayayazi abantu bacula ama-lyrics ayo laphana ku-TikTok ngoba indlela epromote ngayo ke but ke ngizoqala nje ngengoma yokuqala engiyithande kakhulu laphana ethi unyoko ngecray laphana ke hayi laphana ke kusewulimit laphana ukhombisa ukuthi no hayi umsizwa ngempela bukhona laphana enkandla laphana insizwa lapha zasenkandla hayi lento okuncenge enye insizwa azinayo laphana so leyo ngoma nje lapha ukhombisa ubona ngempela ubudoda bakhe lapho ukuthi no hayi inkani sekhona laphana insizwa nje ngaphandle nakwenye insizwa akayinqene enye insizwa komunye umuzi laphana. Ingoma engithanda kakhulu le because amajida ngempela akumele ephinde lokho ehambe ekhothamela amanye amajida laphana mhlawumbe sungakhothama umuntu wesifazane but omunye umjida komunye umuzi ngempela hayi abafuneka abafana bo Iceboy abambelandela abanye abafana so ingoma le mithi ikhuza into efana lezo. Ikhona enye ingoma engithande kakhulu laphana akaphethe laphana ke umjolist wama2K laphana ke insizwa okuyona ngempela eqavile kulo maskandi abobizwa maskandi uPink laphana khona ingoma ethi Tomorrow laphana hayi lo ngoma izodlisa kakhulu emavasithi ngithande kakhulu lo ngoma. Ingoma ke nje ekhuluma ngokubona udalo wakhe ukuthi uzombona kusasa I think mhlawumbe umuntu ode hlala kude uyobona isithandwa sakhe abo labantu abaka long distance izobaduduza le ngoma I think ibhalelwe bona so yenye ingoma naye le enohlonze engithandile le shows baningi soyithanda mase ubokhona enye futhi ingoma ethi Deep Down nayo kusengoma yomjolo leyo labantu abakhetha kakhulu basemjoleni nayo bazoyithanda bazoenjoya. Ngizwile nama iyashaya ngempela wena mase ube ingoma le enkulu ingoma enamandla ingoma esenza umsindi engaphumi amaBuffalo nama-elephant inesisindo leyo ngoma izohliphisa kakhulu izwenza likhulu obvious ngama numbers isivele sidestroy engakafiki because ipromotion yakhona ibisezingeni eliphezulu kakhulu so leyo ngoma ke hayi i-hit song leyo sicacile nje hit song futhi isazongena endaweni enkulu ngempela ke but ke mase sigqila siza kuyona i-hit song yakhe le amaBuffalo uzolobola ngamaBuffalo hayi umfana la uyangilahla ke lapho amaBuffalo ayabiza abafana ngazi noma niyawazi nama-price akone nithi ukusesha laphana kulamafonini laphana ukuthi malini iBuffalo ngoba inkomo ethengwa laphana uRamaphosa ngempela abantu abanemali ezwakala laphana so umfana lo uthi uzolobola ngamaBuffalo laphana ke akalendeke laphana ubaba walomntwana ajola naye insizwe enamandla ke le masizolobola yona because ikhona ingoma ede ikhishwe into encane laphana esino hayi asibolekiswe laphana because imali asinayo so asinikezwe labantu esibathandayo then sizolobola lethu ulimit kusefika ekhahlela yonke into ukuthi uzolotsholwa ngamaBuffalo ke I think usifakele ipressure samajida leyo ngoma leso asiyithandisisi kahle samajida ngikhulumela bonke olova laphana sayithanda ingoma but message hayi ngeke asizwa kahle. Kube khona ingoma lapha ethi number 10 hayi ngeke bafana labona leyo usirobhile lapha umfana li u4 minutes la ngoma bekumele ube 13 minutes lapha ngoba hayi asabani ngempela insizwa lapha ubetala akadala phi umuntu but ubiza insizwa ngempela uthando hayi akanqeni umuntu ke lapho ke so nje ubuqhwaga lapha kule nsizwa senkandla ubuphezulu kakhulu I think kusamele ube khona mhlawumbe umuntu umnyathela lapha unyawo kabinyane kumaskandi ulimit siyobonela inisathe singaze silibone ngoba ngiyabonisa no inkani ngempela ayikhona kule nsizwa lana ikhona inkani futhi uyayibona ukuthi nayo no mangathiwa ngempela kuye wakubeef amaskandi kube khona umuntu otinyelana no limit ayi ngaphela iminyaka lokukhunywa leyo ndaba but akekho lapho kwamanje usashayile ingoma ezimnandi. Khona le enye ingoma engithandile ethi Sayimosha ifeature lo mntwana lo samkelisiwe
Samukeliwe Ncwane lo. Samukeliwe Ncwane lo kuyavela kubalibhama amaskandi. Ama-artist amaningi amaskandi especially afana nabo Limit. Because uLimit umfeaturishe ngomni ezuthu I think ngoba lo mntwana lwana uyashisa lo mntwana so I think uLimit baphinde befeaturishe lo mntwana just uba bebe seduze wakhe ngoba muhle kakhulu. Hayi mhlawumbe ngoba sobefuna i-feature but ngiyazazi lezi insizwe zishima lezi zathanda uba seduze kwabantu besimama abahle. Thothi abezumenza lutho futhi benjalo but ingoma emnanda angikho lapho bese ngisholo nje nami imicabango yami but kusamekelisiwe lapha nayi ukhuphuye lo ngoma le khona abantu ababejola ke kwakhona abantu abanomona bekhuluma izinto bebadidisa umjolo wabo ozwaphela so basho ukuthi no bayimosha lo ngoma so abantu abasola ukuthi no umjolo wethu omuhle but salalela abantu ababenomona sagcina simoshileke into ethu enhle zenzeka ke into enjalo angifuni ukukhuluma kakhulu ngoba nami ngiyoze ngigcina sengikhipha indaba kanti ngumuntu abona imfihlo kube khona enye ingoma laphana akayibhalela uma wakhe laphana yabona ke leyo for abantu abangasenabo abazali bazoyizwa kahle leyo hayi izoshaya enhlizweni leyo izovusa imjunju kubantu abaningi laphana ithi ngimbe lo mhlabathi lo so igama lelo ngoma ukuthi no ngathi ngaze ngiyithuneni kamama bo ngimbe lo mhlabathi ngoba uwona lo mhlabathi ongihlukanise noma wami nombaba wami so umuntu osenabantu abangasekho abazali laphana lo ngoma leyo ayinothe ngempela because leyo i-deep la ngithemba ngilalela leyo ukuthi okay hayi yiyo la afisa lo mntwana lo uSando Radebe yiyo le enye ingoma leyo e-album zikhona ezinye ingoma ziningi but ngeke ngikwazi ukuya kuzona one by one because nami i-video yami yabo ngifune bemfishane nane-album iseyintshanyana but nje I think as u-speaker now singayi-rate album Limit isinikeze mina ngayinikeza u-8 out of 10 and ngizo-explain i-reason yami i-reason yami why ngayinikeza u-10 out of 10 is because kunama-single awu-2 la awakhiphe last day akade emnandi kakhulu khona leti ifisa unkosazana daughter imahhala bese kube khona lenye eliske mhlawumbe ithini igama lalelo ngoma but ikhuluma ngokufa laphana ukuthi uvume kanjani so yileyo ngoma leyo ngoma lo masingle lo-2 I think lezo ngoma zo-powerful zo-2 bengifisa ukuthi zingaba khona ku-album ngisho ngathiwa bese zindala because makulokhu hamba iminyaka kuba nzima ukutrace ingoma ephume ezamasingle because sobe sesilalela ama-album la ku-Spotify lezo ngoma zo-2 because azinawo ama-album ezikona zizolahleka kanjalo so ngiyafisa ukuba mhlawumbe bezikhona kule album but kuyabafaka mhlawumbe befuna i-album ibe exclusive ingaminazo ingoma endala but I think leyo mhlawumbe yabo kube yiphutha nami ukubona wami ke lokho because lezi ngoma zo-2 zinama numbers and yabo bezoyiphakamisa even kwayo album mhlawumbe ukuthi isheshe igolide because lezi ngoma vele sezihamba indlela ende zizodwa yabo so nami umbona wami ngu-speaker nawo so nje ngizoyirate ngibeke lapho ku-8 out of 10 but I think umfokanala kuline o-right uyibambile omunye umuntu ngempela usazoba yi-artist lamaskandi ithanda ukuba serious because even nama-big indlela am-receiver ngangibona ama-numbers akhe engoma eningi sezu-150 views ko-YouTube 100 bani yabo kuthe nje kuphela usuku izolo ingoma eningi bese zingalo kwa-100 ukuze abantu abaningi bamaskandi uLimit bamthanda ngale ndlela bamsupport and naye ingoma yakhe ibhalansile uyaba-accommodate labantu abathanda le ngoma leyo umsizo and peace nalabantu abawosisi abathanda lezi ngoma lezi ezisoft ingoma zothando zomaskandi so uyibambe nje kanje ephinde ibe nengoma ezine-message yabona sikubhaleni nabo lapho so nje I think uyibambile nje so usu-speaker nawo I know sithi asimkhuphule umfokanala hhayi asimdleli mona so soyivala lapho ividiyo sekhona ku-Twitter ethi speaker nawe sibe khona ku-Facebook si-speaker nawe sikhona naku-TikTok si-speaker nawe show so abantu abasilandile lapho ey'nkundleni zokuxhumana we out